Baby shona emvanyana nkosi Hawu yami. baby. Bungasabonakala isithando sami shem. Ufuna ngikhombe kuphi emuva kumbe phambili? Hawu, qale kibhithi esogcine Kenana nkosi yami. Ngiqale ngibone into lethi nganaNkulunkulu. Ngiyakuthanda so. Nako ungakhweshi khona lapha. Ngenda so, ngiyakuthanda so. Hawu, manje Qhubeke. kubeka baby. Nkosi yami, yaphela yonke imali emnikelo. Ngokunika yonke imali labangcwele baby uyangivaka wena. Ngikuthandela lokho mina. Hawu baby. Wemanko lapha manje Kakhulu. hey qima baby nkosi yami sifikile sigulumba ifikile kumbe maphoyisa sebenzile isikhathi sokufika sona lesi ma Kakhulu babakhe. hayi man babakhe okunye yes Hawu. Kanti utivalela ubukelani lengaka? hey ngibukela indzaba nkosi yami baby yathi bayafa abantu eNigeria nase-Uganda kilikiti dumbule fried angeke uthembe Hawu. Angayiva. mara vele usumuntu wetindzaba wena baby ngeke uzwive manje washeshe wabuya kangaka kwende njani Usheshe waphuma lo mhlangano nabe ngimangele ukuthi kwene njani. masimbe emhlangano manje uthi awusahambi sowubuyile vele waya Hayi, angeke ngiyenzawo mina ngifuna kulala. Tinyawo tami tibhlungu kabi. Ewati kugcoka amahili ilanga lonke. baby angeke uthathe amavili ma-195 ma-15 wafake kuma-Hendra angeke zihambe kahle sithando sami ngiyakufunga ngiyakugomela ka mina Hawu, ukhuluma ngani manje? angeke uze uyathi le ndzaba hayi Hayi, kumele ngenze iplan sihambe lesidudla lesi mara ngokuthi naso sihleli phela sizohlabela nonkomo nawe man hamba sidudla mana hamba sidudla akufuna ngisuse emsindo kathi ngingena lapha ku-Facebook ngibukeke ukuthi ngiphi ipost le ngasusa umsindo hamba mahutela manje wesebenzile sengibani manje khumalo manje sengibani khumalo uyabona ukuthi utshile ngazi lento yakhe eFacebook ithi asikabanini angikwadi mina ukuthi ukhuluma ngani. ngikhuluma ngakhumalo lo react ngehathi lebovu nayo iyandisa lana usemncwala Baningi abantu laba-react-e ngemahathi kule post le yakhe wayihathi yakhe ibebovu kakhulu ngidlule wonke lamanye amahathi ngisilima mina ungathi odlala wena ngibani Adolf ngoba ngiyambona nangina Adolf uyavela la ngaphandle nesofuna kususa msindo nje uyathanda kususa tinkulumo Msindo uyathanda wani? kususa msindo tikwendo lengekho Info- angimati kwayena lo lokhuluma ngayo. awumathi njani ngoba lo muntu ku-Facebook yakho Hayi umuntu ungathwendela iphutha kubuya la ndlini ngcono kumane ngijike ngiye kulakhoza sha ngiphumele lo Hayi, mani, msindo hamba, la mani. ndlini wena uyathanda kurasa mani adawuna phisi. ngishe ngibani Adolf ngizokhahlela phela mina lokhahlela konke lokuthi ituli lemabhaketi lokho mina ngijwayela kabe Hawu kana kusuyela lothenga i-Kaizer Chiefs. manje Adolf lothenga Kaizer Chiefs ukukwatela kuphi yabona sidudla Sala ngekele mina Hamba vele, man. ngishiye nemsindo wakho sala. somathila ku-Adolf wena ngoba ufeva ne-Pirates unjalo nje Buta yona le Facebook yakhona buta yona ngiyahamba mina. hamba manje hayi sambile sidudla siqhubeka kuphi lana bhebi wami la sambile sidudla asungishayele bhebi futhi ngale video call ngusami ngicishe ngaphazamiseka sengiyibhemisile lithi sekushoda ukuthi ngiyishove-ke i-start eyidume Umnganami, uyazi le ngoma yokuthi mbono wothando hayi man bayifuthekho man bayifuthekho Ngiyakufisa mngani wami. bengiphazamishe umuntu ngizama ukupututa lisotsha la Ungokhamuka mayitsotso ungavali iminyango. hayi man nkosi yami ngisebenzile ongavala umnyango nkosi yami awufunani wrong timing man wrong budget konke manje yathi nkosi yami Ngifuna imethile le yami. hayi futhekho man